Cinquena trobada de templaris durant tot aquest cap de setmana a Malgrat de Mar. La capella de l'antic hospital ha estat el marc escollit per les seves activitats. La primera ha tingut lloc dissabte a la tarda. S'ha parlat de la relació entre els templers i el camí de Sant Jaume. Es un camino de purificación y de transformación, con infinidad de contactos de todas las naciones del mundo, de todas las culturas y de todas las religiones. Por eso es un camino abierto a la transformación. Lo importante es dar el primer paso. Después hay quien tarda años, hay quien tarda semanas y hay quien tarda meses. Desde los Pirineos normalmente son 28 o 30 días, pero hay gente que nos ha venido de Alemania caminando 4 meses y el mayor récord lo tenemos de un peregrino japonés que el año pasado pasó después de 9 años de haber salido de su ciudad en Japón. En el decurs de la xerrada també s'ha criticat la massificació del camí. El rendiment econòmic a través de l'explotació turística que està patint els darrers anys és la causa principal de la pèrdua del sentit original del trajecte. La presentació del darrer llibre i de les activitats que realitza el Centre Càtar de Catalunya i una exposició dedicada al món dels templers arrodoneix aquesta cinquena trobada de templaris a Malgrat de Mar.